kadang jasmet ini don na to paklang pon policy pini jasmet akedo amai pi alamat happy nani tumalong penan mondoli kija Paris kija ke hoy tum dulasi yete thini lang tumhan penili non arpon policy pini lada hamran Paris along Diffu diocese ang arlo hamran Paris along nilitum Christian kikroi Catholic kikroi atum arad an non kithur mi owe mi atum phan kapathir sacrament mate confirmation lapen first holy communion kicheng si kithur mi atum kicheng si aphong Jisu awa wi kedeng asai pini ni tum da hamran Paris along deng pon lo laseni tum dak Diffu diocese ni tum kaching hon a bishop Paul Matekat alang ni banglo nasi pini na dang tum hamren Catholic Saint Francis de Sales Church along chingrum lo lapang sa mai ke do phan nasi aram ke lahelo ikroi ka pithir lapen Francis Holy Communion apa denga program si tum do pot ke koi ke thir ba jok penan kani adim ari police pesmai tum mondoli ke jali daratum ing hoi le pesmai ing thek long ke ing hoi ta along le ta ing hoi cho thek lop long te sang ta sang phet kom sinon ini ngak long ke koi ke thir lang pa jok long le thak ni thang ini si ke koi ke thir kan pakachia dolong ni paklangon policy nalano hop ni lasnya program kadang aja semet nili ipu benale elose non malam so phinte nili non char sarlo ni paklangon po pinginasi program ketek longi panetum nanglang don bom tha ni na paklang pon bom ni la si non malam so philang te nili pinils ni program char sarlo pil pas komnian kedeng asamara panili na paklang po asinon apenan cirum bom tani tum Paris sangkang Catholic arat takwa tadi na paklang po la si alang pon sinang mapapang na ni paklang po lang son kadang-kadang yang deng tetap banyak ke prajitin pen ceng sih anon perangan ke Paris sangkang ke koyarat atau ke Paris senar peran bakna le thai sih non malam sopnya de pini nasi program untuk jadi ni paklang melompo atau ke jasmet ini pas komunian kedeng itu Paris sangkang ke koi semar serpini bisop anghon itu Paris long nang lela sinan ini napak lang pon malam sopi arlo program pinyar sini natem nang lang tani waktu ini YouTube channel lo natem pinyar program ketek long mobiya pan like ta share ta comment ta ni napak lang pon bomji lang pon bom sini